hui chuk na thil in ngai thatu le thlir tu zung te chi bai vek ule voin hi February ni somni pasari thotan ni ani e puis chungnunga kumsom ko pakhat tui puidi thi thu boikal zela na thil police station lalven hima kumsom ni boko tui puidi churin helawangin anmana police ne na hian ala inpuang che lo ni in thu donania naktu khian lungleya an thonang pui chungnunga wan doina to chungchanga voin khan tui puidi khotlang ten lungoi lo na le thleng non to lo se an du thun aw chho puin lungoi lo na kong an zo khotlang mi pui an pung khom thale ni village council le all NGO tui puidi te chuan thu chua siamin pui chungnunga laka pui khoitu man chu ani ngei theina tur le dananga pui khoitu chunga hian ana theiang bera remna pinge turin an phu tani pui chungnunga hi mani chawa khosani in zirtop nikalta jing khana ina thi chonga muania district hospital na thela admit ngal ni in atukuma hliam na takatura hliam tur lo hian atuk inrin ni jing dar ko pel khan damdo ina aborala postmortem ani hnuwa arong hi a u naupa pui siam lena in lungleng veng na thela la kania pathian ni khan na thel sau thlan mo la vuiliam ani pui sumnuwa thina mo phurtu ni man chua ani theina khotla mi phuiten mo kan le se go pui sumnuwa thina mo phurtu man chua ani theina khotla mi phuiten mo kan le se go pui sumnuwa thina mo phurtu man chua ani theina khotla mi phuiten mo kan le se go hetiang thina ra phaki kan khotla khen to su se hetiang thina ra phaki kan khotla khen to su se hetiang thina ra phaki kan khotla khen to su se kan kal lenga tu chunga in khot poya kan al leang pui sumnuwa thina mo phurtu hi man chua ani theina khotla mi phuiten mo kan le se go hetiang thina ra phaki kan khotla khen to su se voin khan DC office conference hall na thil district chapchakut organizing committee chu an chairman puala remsang hovin an thu khoma meeting chuan kut thleng tu a sub headquarters oime president pubilal minglian ni se kut patan na thil bol sap puala remsanga an ruatani kut man nia oime branch tinin mi pui thutna tur oime thut thleng somnga thau tho cho pui tur ani anga aphurna sen sawa organizing committee chuan branch tin nena chengsang khatcho pedonani chapchar ku ta thing pui hondil mi pokkuate phalsak annia chungte chu Marka Group and Luka Group TKP Model Unit Esther Self-Help Group Vanapa Section OMA Electric North Branch
lal than sangi bazar veng lal zam liani bazar veng na thial ti lal muan puya veng lai na thial zero lo puya group TKP lungleng Bros Cafe Francis lal fakomale ma puya catering electric veng Esther lal muan puite anni na thiala hunrei tak omto dental surgeon Dr. Vanlal Zomachu lunglei RBSK mobile health team lunglea le turin chief medical officer lunglei chuan tun hai khan hriat tirna ti chuaka voin khan CMO office lunglea joining report a thelu tani CMO hriat tirna a tarlan ani danin thoktu in deilo wanga hun angamo chen district hospital lama hnai lo thoton huin tuna hian RBSK mobile health team lunglea thoktu te jinga damlo na le nau nei te awangin leave la engemaw za anoma chuwangin thoktu anin deilo hlea inna thona hmun pa ngai lunglea lo let le thoi tura hriat tiri ni annoya mingsain tu hna hian tun thla February sangni somni pathum chu ngai hian iron report anga March sangni somni pathuma RBSK team te kalsuana tura po tel ngalini ang ti atarlang voin khan na thial chatar WhatsApp grupa chuan Dr. Mazoma insom turi khelberni in mitam takin an uithu an le chuak rilo se an du thu an tarlang hlomani chen khat phei chuan ain son turi dan hial than ti thu te po an soi akhom hun ngak ten Dr. Mazoma in fak le uidana hian mi fel le biak nom tak ani nge yang tin mani na tuyani ti hriat bok hetiang mi hi chu khoya pho an lubi khop mai ama hian kan khuwa ala chama du le du lo chu thu than ni se a thei chung chu kan khuwa om se athamange amero chu nakal phung le mahun kal zelatan in son chu a hun po ani ve theya kaloi ve top mai tin na thial tuiliak ai zola om chen khat te chon antar lang ani Mana Motors Mahindra Pickup 4x4 HDFA Division Championship ni sari na voinin khela second division match khat omin model FC chuan sili sikhatin lungleng FC an hnia model FC tan hian lal lian moya bilal chan chua B lalram sang aten gol an khunga lal lian moi hian gol ni athun ani lungleng FC tan lalram tiaman thunbok ani first division match khat khel ania Chanmari FC in sili sini in kanan FC an hnia Chanmari tan MC lal hroi zelan gol ni akhunga lalpek lu zongte silal mun sanga ten an khung bok ani kanan FC tan lal siam lianan gol ni akhunga lalpek lu zongte Chanmari FC player hi man of the match tan thlan ani katizong kha hui chuk na thial vo in an ngai thlak thei te chu ni a ngai thla tu zong zong te mong tha vek ule